Ovi horoskopski znakovi su u stanju da vam opasno zagorčaju život ako im se zamjerite. Ne osjećaju krivicu, postupaju naglo, a najveći broj serijskih ubojica pripada ovim znakovima zodijaka. Ribe. Postoje dvije strane riba, jedna je osjetljiva, ljubazna i suosjećajna, a druga je smrtonosna. Ribe imaju žestok temperament koji, ako ih izvedete iz takta, ne mogu kontrolirati. Budući da su vrlo kreativni, nemojte sumnjati da će se sjetiti svakakvih užasnih načina da vas muče. Inače, najveći broj serijskih ubojica rođen je u znaku riba. Škorpion. Svi znamo koliko strašan škorpion može biti kada odluči da se osveti nekome. Ovaj znak ne otkriva svoje jezive planove. Koncentrirani su na plijen i teško onome tko im stane na put. Ovaj horoskopski znak poznat je po tome da posjeduje dozu sadizma u sebi, što ih čini ekspeditivnim ubojicama. Rak. Ko bi rekao da se u jednom od najosjećajnijih znakova krije smrtonosni otrov. Upravo ta emotivnost rakove često gura preko granice. Njihova osjećanja su toliko jaka da često i nisu svjesni svojih postupaka, što zna završiti katastrofalno. Jedini način da ih umirite jeste da im pokažete ljubav i uvjerite ih da ste im odani. Ovan. Ovnovi su izuzetno impulsivni i često znaju puknuti. Iako bijes najčešće iskazuju riječima, ponekad reagiraju bez razmišljanja i fizički se obračunavaju sa osobom koja im se zamjerila. Kad ne osjećaju strah, najsmrtonosniji su od svih znakova. Ovnovi ne reagiraju dobro kad netko pokuša da dominira njima ili da ih kontrolira, tada uzvraćaju žestoko. Djevica. Proračunate djevice su tip koji će vam uzeti novac, upropastiti vaš ugled i nanijeti vam takvu emotivnu štetu od koje se nikada nećete oporaviti. Osvetoljubive su poput škorpiona, ali za razliku od njih ne reagiraju impulsivno, čekat će svojih 5 minuta da vam napakoste. Nećete ni biti svjesni da su vas uništili dok ne bude prekasno.